sehingga ampun nggih. Ngardi kerajaan Durene bende anu nggih. Ngardi kerajaan ulang. Ngardi Sukamanimbang permana Sukamanimbang permana nggih. Terus Dwaning duaning kaon teh kawan baca nih. Duaning kaon. Ben dilakukan. Dilakukan. Duaning kaon. Coba. Dwaning Keempat lain. Duaning kaon. Untuk kan. Duaning ampun kado gitu tuh. Terus kocap pendek nih. Kocap panggih. Mana terus gitu? Kocap lak kocap. Nih. Duaning kaon. Lak Dwaning kaon terus kocap Oke, ampun langsung, ampun benar. Cap pantangan anu nih kan. Kocap tentang panggil marah terus itu. Itu langsung ulang. Leng di anu tuh. Kocap kawan. Tapi nanti Dwaning kaon terus kocap panggil. Oke. Terus yen tan suka
ya. Ya. Masih pegang terus mengentik. Ya. Pang santai kan caranya. Ya. Pang. Oh ya, santai teman sang kesungseng coba jadi di sini nanti ya. Ada yang pelan-pelan napas